دما خوش به تماشاوانی مهیجا دیسا به برنامه گوتو بیج عمل پیش بریوانه ده برنامه خویا ایشاف ده امی دیسا دم جارنا بگرنه دست مجاره یکی او پنج حزیران روژا اکولوژی یا جهانی همان دمیده کاری ستین کو لکردستان حیا روژا ایرو قومینه تایبد صد سالا بیست و یکاند کو او قاسه تفجرین اکولوژی درکتنه بناء على نموذج المجتمع الديمقراطي والأكولوجي وحرية المرأة باعتباره نظام تدريبي وتنظيمي لجميع نساء شمال وشرق سوريا. وضمن المفهوم الحق في التعليم هو حق الوجود، فإن المجلس يقف ضد جميع الهياكل العنصرية الإيديولوجية والجنسانية والقومية والدينية والعلمية للعلوم الاجتماعية الأبوية والسلطوية التي تحتكر وتنتزع الحق في تعليم المجتمع. وأن حق النساء والأطفال والشباب والمجتمع في التدريب ليس خاضعا لسيطرة أي قوى مهيمنة، وعلى هذا الأساس فإنه يحاول تطوير العقل والعلوم الاجتماعية من خلال الجمع بين تقاليد المقاومة الاجتماعية والموروث الثقافي وهوية وحرية الشعب، وبناء حداثة ديمقراطية ضد الحداثة الرأسمالية في الحياة والوعي، وضد نظام التعليم الذي يكون بلغة واحدة وثقافة واحدة وتاريخ عنصري واحد، وكذلك ضد الدولة القومية التي تمارس الإبادة الاجتماعية وتضعف الوعي الاجتماعي، لذا وكبديل يقوم على حماية وتطوير الثقافة واللغة والقيم الاجتماعية لشعوب المنطقة بأكملها. وبروح الثورة النسائية يقوم على نظام تعليمي متعدد اللغات ومتعدد الثقافات ومتعدد الألوان في سبيل بناء أمة ديمقراطية وأجيال حرة على أساس العقد الاجتماعي والجينولوجيا ونهج الحرية والعلوم الاجتماعية وعلوم الاقتصاد البيئي ومفهوم الحياة التشاركية الحرة وتغيير الرجل وفلسفة الحياة التشاركية ونظام التمثيل المتساوي من خلال تنظيم أهداف ثورة المرأة. تكربيجي كتشكي كرد لباجار عموديش دايك بويا دەستپێکە شۆڕەشێرە هەما من و خوێندنە خۆ خلاص کرد من پەیمانگە هەزانە چاندنیە خلاص کرد بوو وەکی بەشێکی زێدە فکراندن و هەرێمەمە هەرێمێکی چاندنیەیە ئەم چاوە زێدەتر هەری زێدە ئەولەویەتی بتن چاندنیە ئەگەر نەما مستەتی بە یانژی على پلەی دەبلند بتە بچێت دختۆریە بخۆینە یعنی شتێک وەکی دارج يقول منطقي هريمي هي جريكي تايبت كشكا أو بخوندا هناكي أفدها تفرس كرن تتشبو خوينة تتشنا خوينة جالية در دوري ومالبات هذا لي راستيك خوها وجبيت تايبت خوندني دالي مالبات هناكي فكري بونا كهبوكو تتشبو خوازي تشبشي بخوينة ام دكارن اگر بلاي تديرينا كيجي ام هناكي علي كار ببن تشتكي خوش بو لي راستيكي خواه هرمكي كو يانجي نتكارن بيجن ولاتكي كو دي جيان ديكي تشقاس قيمة داينا جن معنى داينا جن تيدي هيا راستي بريا شورا شيء زيدا نبو او تداين وقيمة داين معنى داين زيدا ترجي شكو داري در ديكي ذا جوجن خودي برهم به خودي انتاجك به ده فكرة ماشي دواكي زاروكي كي هدي مازن دبي تايبت ناف مالباتكي خوندده خوندن اساس دقري متاني وكي خوندن بيش كتنكي هاري مازن دديت او زانا بونا تكلين جواكي دانستاندن جي هنكي لبيش بو وكي عشيركي نافدار دنافا باجار ده لي ام دكارن هنكي فرق جداهي يعني كاچكي نوهاتي بریا شورشی و پشتی شورشی پشتی گوت در دورا خود بینه بجنین دیتر جنین زوجی ین بریا شورشی و تشتی گوت دبینه دروجه ایرو د پشتی شورشی چی دبه هلبته تفرق و جداهی کی پرمزن دبین راستیش او فرق و جداهی اگر نبزانه بونه کی و ناسکرنا فکر و فلسفه آزادیه فكر فلسفة نتوى ديمقراطيك فكر فلسفة ريبر أوجلانبا راستي وينبا يعني قالك فكر فلسفين جدا وكي نارين تقليدا أوروبا بلكي دي دما مدى زيادة در باسی روشلاتا ناوین یانجی باجاری منه بو
لێ دیسا تزانێ کو چ قاسی vekirîbûnek hebe ama bandora İslamiyetê yan jî bandora ol bandora adat û teqalîda li ser malbata hebûn. Gelek cara telwan jina dinêrê taybet ez ji bî xwe bêjim min netixwest ez wê wan jina jiyan bikim rastî. Yani tenê gihaşt astekî xwe xilas kir gerekî bizewce di malê di rûnê zaroka çêko xwedî bike her timê digote ez vî rengî nakim. Ji ber ez dixwazim tiştekî mezintir bikim. Di xeyalê min de her tiştekî mezintir hebû. Her tiştekî xweştir hebû. Lê rastî jî min qet xeyal nedikir wê roja îro de tiştekî bi vî rengî bibe. Yani jî ew kesayeta min xeyal dikir wê bi vî awayî derkeve. Ji bo wê jî hema bi xwendin xelaskirinê re rastî min xwest ez hinekî xwendin wekî zanî piştî peymangehê zanîngehê temam bikim. Ama rewşa gol Sûrî derket wekî buhara Erebayan buhara gelan bina hat binavkirin. Me nezanî bu esas herêmê Kurda de wê zêdetir çi çê bibe. Hinekî wekî ew projeya xwendin temamkirinê hat rawestandin. Ji bo wê jî hema pêrê dawiya 2011 dest pêke 2012 saziya Reşîdê Kurd ya zimanê Kurdî hate vekirin bi destpêka şoreşê re. Çon zanin jî şoreşa me bi şoreşa ziman hate naskirin zimanê Kurdî. Naskirina ziman wekî gava yekê esas hate girtin wîtî bi rengekî malbatî tevlî saziya zimanê Kurdî bûn. Hem jî mamamostetî ji yê endamên dîtiriyê malbatê kir. Bi vî rengî dî wekî em bêjin merheleyekî nû astekî nû pêvajoyekî nû yê jiyana min dest pê kir. Rastî jî tenê bi naskirina tîpên zimanê Kurdî bi zimanê xwe hês kirin bi zimanê xwe xwendin û nîvsandin hestekî cuda bû ez dikim nakim heya niha nayê ser ziman. Çawa ez ew qas zimanê xwe dûr bûm? Çawa me ev qas tişt nedizanî bû? Ev ê gava yekê dî salekî zêdetir hem xwendina zimanê Kurdî wekî şagirdekî saziya Reşîdê Kurd li Amûdê heman demê de wekî mamosteyekî ji grûpên dîtir her astek xilas bû min dibûn mamosteya wê asta wê dî me astekî dîtir temam dikir heya bi vî rengî me sê astên xwe di rêya pirtûkên samîtan dixelas kir. Tiştê goyî de hatî dîtin jinekî ku eger zana bibe fêm bike ji jinekî ku eger bi rêkekî din were birêve birin çaway. Hinekî ketin ferqa vê yekê de. Dema tu bêje ne ez vê nakim ez dixwazim ya xwe bikim. Tenê veya hinekî cuda bû û îdî pêrê gelek tovên nû di hundirê insana di mezin dibe. Îdî dixwaze ew çi dixwaze îde pêk dîne. Ew çi dixwaze pêre mezin dibe. Dema tu insana fêr dike xwebûyînê. Dema tu insana fêr dike tu tîye. Tu dikare xwedî îradeya xwe bê, tu dikare biryara xwe bide, tu dikare biryaran di jiyana xwe de hilbijêre. Ne wekî herkes ji derbêje ev nabe biçe li dûwê. Ev rastiyek bû ku heya niha nayê ji bîr kirin û gelek perdeyên tirsê di jiyana me de qetandin. Gelek kevir û hacizên ku hebû rastî hatin hilweşandin tenê bi gotina ne ez vê nakim ez vê dixwazim ez ê vê bikim. Ev tenê wekî gava yekemîn pir zehmet bû lê pişt re rastî jî dikare bêje insanên ji pola ava dikin. İnsanên xwedî îradeyekî mezin ava dikin. İnsanên ku dikarin di roja îro de meşa xwe azadiyê dewam bikin. Bi vî rengî hestekî vî rengî di insana de çê dibe menewiyatekî bi vî rengî di insana de xurt dike û muqabil wê tu dikarî ji derdora xwe hawirdora xwe bêje tu çawa heyê ez jî hem. Ji bo wê jî tekoşînek ku dest pê kir ji gotina na ji derdorê re erê ya min. Erê ya min li hilbetê jî bi pîvanên ku ez çawa xwe ava bikim ji çawa ya xwe bi. Ewana jî rastiyek bûn îdî ev jî hilbetê bi perwerdê re bi naskirina felsefeya Rêber Ocalan re bi naskirina dîroka jin re bi naskirina dîroka Kurdistanê re Kurdistana dagirkirî bi naskirina dîroka rojhilata navîn ku çawa oryantalîst hatine ew qasî bi rêve birine. Rastiyekî xwe hebû ku em ji ew qasê tiştan dûr bûn çi qas me digot em xwendevanê xwedî bawernameyekî astekî zanistînê li ama me derket ku me tiştek nexwendî ji bilî tiştê ku dewlet dixwest me bide naskirin astekî min hacê dewletê. Bi kar guhertinê re
gelek صفت و خصلت نود انسانا دتين آوا کرن هر تهول دتك و شینکی و صراعکی دهندره نفسا خود دست بکی بده مشاندن تچوا دکاره پیشنگ به تچوا دکاره خودی باندور به تچوا دکاره تشتیکو کو جتره هات پیشکش کرن و تگها آستا که تکار خبره و ببه تشوات كارو تشتي جنوب بدا إنسانة كيدن أو إنسان جي بكار بخبري بب راستي فلسفية كي بفيرنجي وكو تشقاس إرادية كي مزن هندري إنسانة دشيتك و دكارة يخوب وتكارو خبري فبب وتكارة بب هيزا چاره سريا برسكريكا أم أقاس دكارن برسكريكي خوا در دوري خوا چاره سر بكين قوم هنه كي بارگرانيا قول سر جواكا مي هي أم بكارن سفك بكين نوا جواكا مده انجامين نفهم كرني انجامين گلک گریکن پسیکولوژی جی نفسی کو هنه هر دولت دا چوساندن ایدینت هشتوار چاره سر کرن ام چوات کارن جیر بین هزا چاره سریه ام چوا حوجه دادگاهانه بن ام چوا حوجه وکی شرطه و بره و اصایشه نهانه بن چوات کارن هفدو فهم بکن هریزه دا وکی انسان وكي خوازام چاد كارن خوازاي مقاتبين كو ام بشكي جينه هاتني وكي ناس كرنه كي ام چقاسي وك انسان بشكي في خوازاينه ام خودي باوري كي ولو بون غريكي ام غريداي بن يعني ام دسمال كري بن محجب بن شواجيك جوان بوم غريكي الغوري هناك بيوانين كو مالبات و جواك جيرداتينه ساعتين درنگي شوي ونگره كاركي هبه كاركي اساسيه تي مالك خودي لزاروكا و مالبات دركوه كاركي بفيرنگي كو سينور جن راحتي داين تد كار بك اما بشره مديد كو جند كارك له كاربك تاني دما سينور داين ج هزا جنر دي سينور تيواتها جو سينور ج عقلي جنر تداين تنتكار زيدي في بفكره تنتكار قوتنا خو بيجي تنتكار خودي برياره خو تنتكار دما جو ازيتك يانجي تعديك الجنوره چنا بجن تنگي خو بك و ميناكن گلك البرچ عوابون بلكي حيا روجا ايروجي هيلي نبوي عجبا جو بريحي ميناك بلكي نهاتي قوتن كو قاسه روشن برداني درت كيف قاسه روشن جدا جدا ينكو تعدايل جند بدرت كيف او روش بري هبون لاما سازي ميراك هاندنا جنت نبون كو قاسي درخن برچاوا ددو او سازي بيشتغريا جنت نبون ديسا غوان چيروكا درخن برچاوا دخوازا ما في جن بكن يعني جي بركيش ده طاقه زيدتر روشن بفي اواي درت كتم برچاف اگر شخوا بالخستانه سرجميريه يعني احصائي ده اساس نتكت السرجميريه واحصائي ده جبر دجلك جهاده بفيرنجي دهاتو كوتنكو وكي قلت تعديه كيله هاتي اساس تشتك ناب جبر او تعدج عليه باف هاتي كرن ولي امري وي تشناب تعدج عليها فجين هاتي كرن ده تعدلين برسكريك تني تعدج عليه برا هاتي كرن ديسا كسك جمالي اساس او برسكريكا قلت هندري مالي ديجي تشي دبي كريكي كس دنگ جينين جبر شرف تبه ناموس تبه برسكريكي كي هندري ماليت بتناف هفدي چاره سردك احوانا حميد برسكريك بوند نافا ماليت هبود نافا جواكت هبو اما زيدتر نتهات سر زمان بهبونا سازين جن و رخصتن جنان تفگرين جنان يقو روجا ايرود قانونه كي مالبات و جندانين و گو چقاسي خودي لجنا در كيفن اف روشن تنديه ام بكار بن درباس بكن جير السينوري كي دينو گو زيدتر اف تنديني مشاندن جبوه جمت كارم بيجن هنك سرجميري در دكيفه اساس گو ام چقاس ببن هيزا چاره سري جبوه گو كيم ببن جبوه گو دمن بيشته هركز بزاني بكو تندي نتشتكي جريزية تندي ما في انسان ما في تكسكي دنا نا انسان الحيوان كي بك نا انسان لتزن دي كي دم بك جچاوا لوي حواله خو كي انسان بك شورشا ميكو شورشا جنجي هات الناس كرن اجبر جنان يوكيما يبري قصدك وشينك تايبت بپیشنگتیا دایکن شهیدا دایکن ولات پاریز دایکن شورش کراگو دست بکی مالین جن آوا کرن نوای کتیا ستارد جهد گرتن هدی سازین جن آوا بون ایرو اگر مالا جن هبه اگر داد مجلس عدالتی جن هبه اصایش جن هبه همان دمیده یا پجی هبه کنگرستار وکی سیوانا همی جنا لروجاوای کردستانی هبه همان دمیده مجلس تباکر روشلاتی سوریه یا جنا هبه تیواتی که کو جن گهان آستاکی چقاسی خبری خستن دکن ایدی خودی هزن دکارن خو جنین دی تر بپاریزن همان دمیده ببین او الهام و هز
جی تواهی جنین جهانی کو تفگرین جنان دکارن خودی و اراده یا خوبن جوی بکاربن داگیرکریه و تندیه تیک ببن و شورش گوهرتن و گوهرتنه برياويجي بلكي حمو الياد فيرنجي كي نوع كي تطرف هبو تعصب هبو شحني الياد تطرف وتعصب ديني هبو متكرم بيجن يعني اول برستي هبو نجات برستي هبو نتهو برستي هبو بهبونا شورش راي جالك تشت هاتن خلا امجي خلاص بون يعني بلكي زيادة تر ناف مال بطعمتنا بوكو ولا تخورنا إزديانا خوي ولا تبمسيح يارنا دونستينا زيادة هناكي فكري بوناكي مد مال باطي ديان دعشير دهب اما تبكي ناكي دردورة تجي باندور التذكرن بيك هتاي عرب رت تشوادا نصندنيت كي تكلية حياكي جان أصلي بيرسينور دار دميني يان نامينه إدي بشورة شيرة افتش خلاص بون ما ناسكر إيشا جنة وجن جنة وكري بر أوجلان جيت بيجي إجبر جنة توي نابوكو أموان تشتين ديتر وكي أولو نتاو ونجات من نجادي وانا بين سرزمان كو هيا خودي دركتنا جن دمين راستي إدي إجبر أف جوهرتنو وجوهرتنا جو تشيبو بصايا ناسكرنا في فلسفة أم دكاري بون دست بكت هندري خود ما خبر خستن كربا وكي جنين كرد وكي جنين كو دست بكي أف فلسفة ناسكرن وبشريدي برچ عوايو تديتن سر أصلا كروشلاتي سوريا دي جحمي بك هاتيان جحمي أولان لجوري رخصتني خواسر خود چاوت نوا گشتي جيده بجيدك ما بس تعمل خواسر وكي أولا خواسر وكي نتوا خواسر وكي مذهب خويان طائفة خو إدي أصلا وكي الوانتين أفكر وكي كم نتو اگر برای بناف دکرن و ایده نوا گشتی ده چوا خواب رخستن دکن دماز بچون گشتیش وکی رخستنان جنان خو چوا کم دکن سر استا سوریه است کارم وب بجیم دی مجلس سوریه یا جن ها ده آوا کرن حیانه هاجی هیا رولکی پرمزن دلیزه کو هر جنکی دخوازایش بوی تکوشین آزادیه هی ادي دكار جه خدنا وفي مجلس دي بقرا خور خستم بك تمام دمي دو خدي وي رولكي به نتنل سر اصلا سوريا جي ذاتا مديد كور روشلات كردستان چوا سر هلدانا جنجيان ازادي رابو بالهما شورش جنيا روجاواي كردستاني ادي تمام دمي دل سر اصلا مه دبلوماسي دناوا مش ازادي جنين جهان ده جهد گرن تمام دمید سر اصلا کردستانی جاره کی بری گشتی جن کنفرانس نتوی چکرن کنگره نتوی چکرن هر هاجی دل سر اصلا جهانی جی بناو جنجیان آزادی دیان جوی آزادیا جنا گل کنفرانس هاتن چکرن جل برلینه یک جوی بو کو هر تمجی پیشنگتیاوی جنا کرد راستی دکر کو ناسکرناوی ج دیرو کاویر هنکی زودتر بوج بریانه توین دیتر و هری زده وید کاری بو پرگال و دولت نتو و سیستمین دولت هنکی بروخینه یانجی بشکینه کو بکاره به هزا جواکی زده تر خورد بکه برسگری کات نوا جواکی دنهیله ببوی هزا چاره سریه کو انسان به دولت دکار جیان بکه جواک جی به دولت دکار جیان بکه و کاربن نکاربن اساس گاوه خواهویتون متکاره نتهنه گریدایی جنین روز آوا آنجی جنین سوریه تنبه اف پروژه هنی که امدکارم بیشن جهانیه آنجی گردونیه یعنی آزادیا کس آزادیا جواکه آزادیا جن آزادیا میره آزادیا جنو میر هفجانا آزاد جواکه کی اخلاقی و پولیتیکه اگر چقا بتگین تگوتن اما او تکوشین ایل سر عرده دناور خستن کرنا سازی جند دیار دبه جبوی ویجی انتکارن ببیجن ده همو عصد خوری خستن کرنا جنان ده به تفلیبونا هم کسایت هم جی اول هم نتو هم پیکاته دوی دره ده انتکارن ببیجن گوتنا بریز اوجالان پیک ده دما دبیجه جن نتو
يعني دو دري فرق جداهي نافبرا جنا رش جنا سبي فرق جداهي نافبرا جنا مسلمان جنا خريستيان جنا يهودي فرق جداهي نافبرا جنا سوري وجنا كردي وجنا عربي وكي ديتر تفرق جداهي تن دسري ده وكي ناسناميا جنبويني تي اساس گرتن د فکر بريز اوجلان ده وسروي اساسي شي ام جي دي سيستم اخو كل سر عردنا هي وي بيكتينن حميس كرنا جنين جهاني انجي دگردوني ده ام بكار بن بلاف بكن ايدي او يكيتيا جنان دگه استکی کو الکودری جنک اشیا لی خودی درکتن چه دبه الکودری ایری شکل سر جنا چه بو او جن دبه نمونه انجی میناکا و دمه آستو بر خودان و رخصتن کرنا جنان ده همو عالین جیانه ده چه جواکی ده به چه آبوری ده به چه لشکری ده به چه سیاسی ده به دوی داره ده آرمان جمع اساس ام خو بگهینن آستکی کو ام جی جهه مد نوا بریار گرتنی ده هبه وکی کو دنوا دستوریا سوریا پیشروجی ده هجماره که جنا هبه وک هفبه انجی کوته یکیوان هفبه وک هفبه به هجماره میران رو کو جنجی دوی داره ده جبوی هبونا خوالی سر عرده بده دیار کرن بجه پارستنا مافی خوا بکه جبر ده پر زاگونان ده یه ناونتوی ده پر قانونان ده هم تین گوتن به زمان آنتینی نفساندن اما یگلی خودی در کفه یگ بپارزه راستی گلک جاراتنه جبر گوتنه یجی کسی که لی خودی در کف بپارزه جبویجی گل پرانی جارات هری زده جند به قربانی دوی درده میناک هف پیمان استانبول هات را کرن جهول بریا چند سالان جالی دولت ترک و جبر هبوناوی ادی دولت و هشمندی دولت جبر جن لی خودی در دکت ادی و هشمندی دولت تک بچیا لسروي أساسي اتفاق سيداو مثلا هي نها لباكور روشلات سوريا تايبت الهريمة جزيرة زاغوني مالبات يقو برياوي برنسيبين جنبون يانجي زاغونا جنبون دركت ام دكارن ببيجن اف زاغوني بفيرنجي در دكهفن بهبونا رخستنين جنين تكو شر بوي فراستا آواکرنا جواتو کی اخلاقی پولیتیک هف جیانه کی آزاد وک هفیانا ورا جنومر زاروکین لسر هشمندیه کی آزاد خودی بریار و اراده کی آزاد بوی رنگی دی جبوی کو داگیر کرین نبه جبوی کو وکی ایریشن علی روشلات کردستانی لسر جنه کی تنین چند تایم پوری درکتی نبه عنجی ام سینوردار بکن جبوی کو دولت ترک هر جار مافی خود بینه کو روزنامه‌وان جن سیاست مدار تنی اراده خو در دخن اورته بزمان خو داخبن ادی زندان دکن عنجی ام بیجن بن شعف دکن دقلك ملين دي ترد ميناك زالين سوريا دا اگر بريد هاتم بن شعف كرون تكتن زندانا دا جنيكو تاني إرادة وان لبيش به تاني كو دا خواز وان دا سلاداري تيك بچه بوي آوائي ام دخوازن راستيجي بزاگونان بهن مفاهيم و پرنسيبان اساس رخصتنا خو خورد کرن وکی جن زیادتر یکیتی هفدو فهم کرن جبوی بکار بن دمین پیش دی هم داگیر کریه تک ببن هم وان ایریشان سینوردار بکن ده همان دمی جیده زانبونا جن خورد کرن دیرو که خو زیده ناس کرن ایدی اراده یکی لپیش دردک هوا ارده بوی آوایی هم دکارن ببیجن کو دنگ مد گه تواهی جهانه چما هم دکارن ببیجن حیانها دنگ مد گه جهانه آنجی جن لباکور روشلات سوریه دبن نمونه هرکس دبیجه امجی وکی شوپاوان بشوپینن آنجی وکی تکوشینا گودکن ام بکن او بو شورشا سرهلدانه روشلات کردستانی و ایرانی دماغو الهام خواه دبیجه من شورشا جنیا با روشلات سوریه آن روجاوای کردستانی گرتیه همان دمه د افغانستان پشتی گوتالا بانی و داره داگر کرد چوا بانگوازی کرد گو بلا کنگرستار آنجی جن لبا کروشلات سوریه خودی در که آنجی پشتگیری بگیره همان دمه د جنین تونسه کو کنفرانس خو دانچه کرن یعنی کنگره خودان چه کرن دو عالی ده عالی گلک عالی کو جن ته د کار دکن کو حیانها هاتو بچو ساندن آنج جواکی درخستن دیجوی داره بشدار بون چه بو تجربه خودان و دمی گوتن حیانها مناس ند کرد و داره چه بویه دیواته یکی کو او هشمندیا راگ هاندنی هیجی یا ناو نتاوی نخواز گلک دیمنین تکوشین جنان
بدن تیساندنش جهان رکو نین میناد گرتن و دی جن هر دوی نزانیا کو دی دیرو که دی چبویه نه زانین دوی نزانیه جید بمینه جبوی کو جن روجا ایرو جیده لسر وی مشه بمشه و اگر بزانه بن جنان دی دیرو که دی چکریا حیا روجا ایرو چاوا هاتیه اساس تکوشینه ایرو جیج میراته کی بره راستی کی خوی بمشاندن کو تکوشینه کی جنها ده قاطان خورتر واره مشاندن حیا آستا آزادی به دست خستن و سیستما کی دموکرات رونشتاندن قلتي تغيبي يا أخي أنا هم بريال قلت أنا لا يقولون يعني أسمع ممكن بس فقط يجوا أنهم يخرجوا من الوردين مولدوين أو ملزمة يعني مثلا ممكن